ho ye time papa mama should am fana when you ntia na ye when you ntia o ye ne ho na time obi hu ye time na maka enta me nkofo what Jimmy and I catch you straight. We don't need to I say what Jimmy. I say no, I will tell you straight what Jimmy. Because what Jimmy or your penny or Nimunyansa won't pass from you evil. Or ye evil. Like AKOSUA say what ye evil. It is a court. It is a Bia Obaa say. Omonya a year no judge in the crown. Lumba Baba Kuno. Hey, Akon. Nana Daddiesoabahene. She said, "Oh no." And na AKOSUA ina koyano. E wono. Na AKOSUA ini ontimi go to fu anim without Daddiesoabahene. Entino. Let any babonte Tupac is no. What yakun Daddiesoabahene. Se okodwa atwa no na onfe na no ne nkasa na menti ya minya ye ne se o se asem no ontimi nka biem breaking news ne se me no kasai yenya ne tie nipa obeka asem ne de for ba bi no me ya gie di se abusuapani dada kofi Tupac se de odi kotodwe adwane atoa na Daddiesoabahene se onfre pa AKOSUA ne wonka bi ma no apagya ora busuai enu achi no mentiase ede eboni na mami AKOSUA Serwaa wode aye Ghana fo no bi especially emma bi a sabi omumo bra bi na ahyawo abrabo ene wo madwene mu ede eboni na mami ne de aye wo twem na mencheche nsem no kire onwa koda yesi friend se Betty asewan sabi o si di mami AKOSUA Serwaa tem enye no nko a papa bi wono so so yedu sini enna wono so aye niema judge bi obedi asem AKOSUA Serwaa obehu adai mami no waye dai wo de ka kire me abuzafo mami AKOSUA Serwaa boni bain wo de aye Ghana ni bi saso na baba wa iso sese ena mami AKOSUA Serwaa ba Ghana 8 times wa ba Ghana 4 times 17 years wa ma Ghana nti so ampa ase entina ya na me se mo aya mo ji bibidie no we na esa mo bana no gopo anto na maba na mo ba kese wo mo ede wo mo awodie nyina kese wo mo senti bi wo mo kan ye no kore sanya no kore ye no kore wo mo fa wo so san eno no tio mami no boni ben ode aye wo akoda ye wo didi na wa ye wo dai eti wow mintiase oti obi se obi na wo ne kunu atena ba bi ena abetu stage bi ena ba ma na free say na japade se wo beje se won enya wo dia enso ade na wo didi na tem say ade na wo didi na tem ade na wo didi na tem enya wo busu ni no wo meje wo japade o ma ofie meda ho wo se me didi na tem say eti AKOSUA say we ye mami e den wo dia ye Ghana fo no bi mentiase na memwo akotia se wo ho na we na nka me srese mo ahu ni duabo na mo nim kese no sa baba wo ye friend Betty eni sa ababa wo ye friend sa GH mafi no ka mo ba ho no ensam mo ka no sanye no kura ho na mo kese wo mo ede wo mo awode eni wo mo tese wo mo yam ni manyina kese wo mo na oni mo wi a so wo mo ye wo busuya 40 ho sa baba wo Betty na busuya te ho eni wo kan sabi ya de kire obi ma meti mo kese no ede ni na wode ni yam kese no boni dua nanka no go poni niama tikana busu ni bia oba be so no nanka mo de ono so adase ayi nana kwame ayi suwan kwahene we na ese ka mo ye na meme gidi because mami na ye wo dai mami AKOSUA Serwaa ede en wo de aye wo ede pa na mami na ye wo na wo gina ho na wo dina tem sasai so obegina japade ti sabadai na eye wo dia eye mami dia ade na mo yesa na koda ketwa uti obi mami atemra wonya hwunu ni babia nti we nanka mo amotimi bodbia timi kese no ahugidie no na mo de ne yefunu ne yem akese no heavy na mo obi ehun enye so oba be pa cha se kire be pa cha oda bi mo kese no heavy ade na mami ne de aye no busia yenko ti awra ho sebe ho na fei Tupac yeso opa cha wo de adu Daddiesoabahene ti eni wo mo a eta mentiase wo de hwade ya time papa me se ne ho ya time papa
na wanyini ntia na ye wanyini ntia oyese ne ho na etan obi hu yetan ya no maka ensa me nkofo hu yesa wajimi na maka cho straight we no need to ase wajimi ase wunimi no I will tell you straight wajimi because wajimi oye panyin onimu nyansa wo pass ndwe oye evil like akosa say why evil oye so evil because on pass ndwe. Let me insult her. Let me insult her because her mom did empaying for them. So who is that? Or so mom didn't pay for them and come with me dinner them. That's all Nimu Nyansa. Oh, my reta. And that they who opposite them will see a time. Oh, I'm just a woman. At the papa Bakusawa, and for swoop bay, Pasia, no more Jakusa, one way and the Nimsa Bema will want no more Baby Ibrahim Hamatem. No more Jakusa and the Nimsa Bema, no more Baby despite at him. Was yana mpese ye di ni ehom na me twen sonkofo ne besi me na ofo besi free life no so na medidi matemu yi wa kwasia akoso se wasenko brain na onu kwa de ne ho nye fe onsa ni brain se me kwa de wo se me ho nye fe se me ho nye fa me o brain na akoso se wa no ni ne ho nye fe onsa ni brain kwasia anko brain na anka jimi se na obi o brain bia anko court anko lose be 4 times obi o brain bia anko court anko lose be 4 times. But damn, forget. I'm so ready for them. I said, where by someone who said me can't be. Do you see me talking about this? No, because I was just whatever I do, I don't rush. I was just preparing for their nonsense. And then I would be my own family. Now me will be now a fan of Bedinatem. If you ask me, let me tell you one thing. I did it me will be someone. Be if you will be peeing, you be man, me it's me breaking me down. Because me man na me no mo konya kusia se wa before no na ho no ati e wiasa date me pie breaking me et me bu me ye me maame eni o ya be bu ma press sia me maame no so me ni bi maame awu te se na da lumba awu no enti me to me ni akoma o etem de die bia ni wa wo mo ntwa mo ati sa koso wo mu didi dia koso se wa echi no e be ba be di matem o mo ba nya wo chekankan o ya asha wo sabe ashawo kra no bodo for tisa kusia se waye mfa na nya ashawo bodo for tisa kusia se waye mfa na nya ashawo enti se me be ma bi bedi matem se me ya ashawo a enya me mo ko to mo nsiri bi mo ni bi nka ho apa ma ashawo den no mo ba be kan twa me enne se de ya mfa ashawo eya ye for drug addict apart from ni mienu no bi om de bedi matem den o be ka shem sa kusia se wa ho ye fe ana baka cham say ne mabi hu ye fe cheme ana baka cham say mo amu sisi ho no na mu didi odo broni atam e den na mo de ba be di me matam e den na mo de ba be di me matam u jimi ni e ka kire ma me de bi suro mo forget me omumu bia ni ho am suro mo den na wo de ba be di matam nipa be break me nipa yi oni ho na mo de na be break me nti I don't think Oba that's not barrier na nimsa ayi dwan we dwan nyini we oba that's na ne ho wasia fuifu o se we jimi amuntime nka nche why no kuntan se be ma we o jimi amuntime nka nche ma amne e ba be jimi agugu Ghana for so ma ya so mu ya muwa akosa se wo ye hwan akosa se wa no ye hwan yab mana didi prominent people mu bua Ghana for akosa se dia na Ghana for enya free no ho akosa se wan dia na Ghana for enya free no ho kwase amuntimi stand you be o say you are not going to you are lying you cannot stand me no your whole group cannot stand me dia na Ghana for enya free no ho kwase na mo de na si mo de ono no sa na si nchen mo de ono ne sa no asi nchen mudi akosia onu akosia se wasa no mudi onu nesi nche na mo ba be di eyi despite ne eyi Ibrahim Hamatem kwasia fuifu muwa kosia se wana ne so fa so sen o Ghana o to o tina brochire ko po ne nyoma ko yiye ne nyoma o hono no fa so be na Ghana fo anya fi ne so. Oh my love, Ella, don't worry. Let them show me. Person show me crash. Me say many can makati be be me will be young. Makati you know because me buy ache. I don't have anything doing. It's me person mun chiro mun chimi se mo no. Me person mun type what I say. Mun type. Kwasia fu.
And besides, the mobile can be a AKOSUA Serwaa so. AKOSUA Serwaa bayfo no so. Or your bayfo ankasa. Or your bayfo, I will not lie to you. Or be any one man. Or be man mammy Jimmy to send AKOSUA Serwaa Jimmy. I'm telling you, sir, me mammy and Jimmy say I come in my name Jimmy da. Me mammy need Jimmy say and come in my name Jimmy da. I'm telling you. So yeah, baby, when you need dream passing ye, oh pay Japadie. Odo broni na se kwampo se wanim kwa nto broni na se na mo se na mo encouraging na ho efe ne ho time. She has appeared in Ghana 4 times in 8 months. 4 times in the space of 8 months. But the last time I checked, in 17 years, her team could only recall 2012 in Obaa, Ghana. In 17 years, the team no could only recall in their own press conference. Papa, she lifted her passport, showed the date that she came to Ghana in 17 years, no, 2012. In 17 years, 1 appearance. In 8 months, 4 appearances. Should I tell you the difference? In 17 years, the man was still alive. There was nothing to fight for. In 8 months, the man is dead. There is everything to fight for. Over some 18 AKOSUA say we be 18 we. Me see case we won. The biggest case tedia me dey to my brabo. Mama, show who see you. Na nkwanhia bi anku. Na wanya asem bi. Na yare bi ammo. Na me kan okra che say Wadofo will be more active after you're gone. People that will claim they love you, pano, or bet you muti after say jail, after say semato, after say Arabia bow. And when I'm crofo do pa, or mu claim so mo do pa no bet you muti. Abe puli receipt. How long they've known you, how much they loved you, because that time no mo baby muti no. Uni one way you are not say omo boa. Asem bia to ama asem na mene wo asem no de wo kɔ enti menua hwɛ ho so ye wate na dɔfo papa bia ni ba bia 8 months ni ma me na bagana show 4 times bisa me se di ntia o chesi bibi na bibi ehia no afi na de na ehia no papa ni wu achi. But in 17 years papa she could only recall 2012. In 17 years obayare wom Papa Yesu free Germany ba Ghana foforo. Ahochire fitai. Ne ho be chire no wom. Chese obeye frustrated wom. Kwabrane was nowhere to be found. Ba Ghana pa but on mama papa ne ba. Ba penny baby kotena. But in 8 months, 4 appearances. Dwene ho na fatu ko to dwem. Asia na me se me nka bi mo do broni da ba wo sunti se me wo do broni abuafunu asia ope justice ase ne pe justice maami a wani bre ade ba bia wanyina du de ejapade ekwohe ani bre ni maami a wani bre ade wo de ejapade ekwohe wani bre ade ankasa wani bre ade ankasa wani bre ade wo de ejapade ekwohe ani brefo maami mayanjine ye ho ate my engineer ho na Ghana community aye TikTok na nya won kwa awodie ani brefo maame osia so dia me say hey no me bia mo de ma bibia nkwa AKOSUA Serwaa so enkwa AKOSUA Serwaa ne generations me yi ne money film ne money ye that bloom blood anu me bia ma enkwa AKOSUA Serwaa so se me nya AKOSUA Serwaa age ni bia the same thing AKOSUA Serwaa so nya despite mu age ni mu fa the same thing AKOSUA Serwaa so onya Ibrahim Hama asiedum katia age a wanya a wo hye ni han ene ne bon samsem e ma omu bedi asiedum katia tem no the same thing so nya asiedum katia ni age ni mu fa muwa agimi fue asiafo asemo be ma husi aka bi wasia me de say jimi sam ne de minjimi o sem minim se be ma ene obate a me fra ni mekunu no ne obate na me de ani han o wuwia na me de ani bre e ba be pray japade de I will never do it. Nonsense fools wasia manu entete ya bodanfo asefo nkuru asefo jimi fo wasia
you not get to her age. Who the fuck is AKOSUA Serwaa? Who the fuck is AKOSUA Serwaa? Who is AKOSUA Serwaa? Who the fuck is AKOSUA Serwaa? Na me yes mo kitika ne mo ba de kano na ka me magina me ye. Me se mo no he me so bi ebi ni mo fie. Sebe mi ameti hoyi. A me chamiti a akofom se be mai mo maame mo nua ma mo sister mo mpena mo ntimi ncho muti se nko mo ni be time papa. Enti me wa wo beba be di matem ni hu na oba be ma na waye kuntan AKOSUA Serwaa na wo so won tehye no ono na mani won so onu a wo se won pa asundue o se wo no di asundue de o mpa bia ni bre na oye no AKOSUA Serwaa baifo no ono na mani won so emo ana me se court it is senate bia obewuli say omunya aye no judge no kwa no lumba baba be kuno asem okay listen spiritual Tiwaa asem okay mo den emu humo but me pese ya na me kasa no because me lumba de bia no na no me spiritual I know na pese me hu say lumba na no me tin interview mu say lumba one lumba kasa e friend kasa e me friend spirit in what way say na one kasa me and I'm go acquire the first one the first susu the floor dead body lumba say e o say ko da no one die why sama twen the spirit no intimate because akiyesi enu wie no eso oda din the enkrofo ye gu fom tim legal wife no mo ye enu no ma ye kono ni nyina gu mensam so emu say to me omuni to me bia emu spiritual president uyi nsem pio to me bia no uyi secret uyi nsem pio to me bia no ababro me dey uyi nsem pio because me ye nsuo nsuo so bi na na me enti se ewu na eba na o kan se lumba busuafo no bi be se ewu no ewu na gina henfa poten e wa busua ni me se abusua no omo a omo aye stubborn e o lumba afu omo ma akwa ye ni bi akwa ba bi esie no omo aye omo ajo so ba ye foforo no sa nkrofo no omo mu na ye ni gina kofi no support wa ya no support ayi anya AKOSUA Serwaa me pese me body emu so ye kaya de aha ye kwa ho mum but because ewu no e be say baku be say chomu so eno dia no hye yo why a young boy wa hwe ye awo lumba bu fie kasa yo Ghana for amohwe ye Ghana for amutie ye special president and e kan omusu enti se wa wo hwe ye a wo hye no special president na e kan ya juma and e kan obi obatemte me say enedai enedai ti ye dabai on the 20th and then ankramofo di sara me boa mo the date into from there akopem 15th of next month let's say April 15th bibia me no ba besa akwanya wo na ye modin wo ha me saba no abetwetwe nkomo because tie lumba funu no lumba spirit sorry no o hiri bia wo so wo power wo to me a wo so tenkra ha opon ko lumba fie so ko to funu ni ehwe obi obetamti bia na se wabakan onwo da so wa na ubewu hwe omunim no mo tamti aye ya ho enkra kro we mo ho calamity se be si won kra kro we mo no nana on say be on the 7th of December me catch wo say me catch wo mo 2025 January awu ka hwase pray ade o calamity si be si no o me anya djuma o ma anye no me be ka December 7th 2025 yes said ye ba be si no e check ye see 2025 ye see 2026 mo won awu ese ye o kan no kura o kan o boss fm e ma e beto dwa e wo bia atiato enu kwa de atitu wenu kwa de yi Hebron sofo no Hebron asore me atitu fo na da so Hebron sofo oni ani sai ne ma so ye krofo yi ada na ne ba ne konya accident hwe to me ya de mawa ha wa be se yusu to me no e fa to me ne mapo enti ni nyina ye bibi na oman na ya na se bibi na ekoso na se ye se ye bibi oman no mi tu omofo oman tie fa no to nche na me kalumba de okay yamna lumba asem no so baba be ka yo enti me woni
omo so omo koya yie no lumba yie no me wone wo mo yo so upe wu a ubenya upo amane a ubenya upe wo ka obabo obi obatam ti so opeso ye lumba yie obi obaka free na kokora obi obaka sa me na tie lumba wo wu ko enso so bi se me ka kiro se ne nana no wasore spiritual afedi obeji krofo fro mako e wo lumba ho na so maka o ma no ato na so lumba ni din na dey lumba no ho na ebe yes adwuma because when you contact with enso so bi me nana enso so bi ya bana lumba ya kwabana me so me ya kwabana spirit na ya adwuma wie sa spirit mi en sa kabo oyo na ya de beba Ghana ha no obi obaka lumba ho asem boni aka na ye na say bia no ubenya sunsun so wo fie the whole Ghana spiritual president wakasa spiritual president na yeso so Hey, I go take a low moja to come my yard. Every morning she dey stretch me like a dog. And when she ball, unless bet my jump the wall. Alo moja ta, ube kumio. Alo moja ta, ube kumio. Biamo pe, biamo vayeme. Alo moja ta, odo ya bomedam. Me ti hope ne besi me ti mo bang bang. I know say you go, say you go ti go like Pumaton. You want them jail me or what? What a da way I do my lomo jata, ube kumi aferi Tinha se bia mo gya no ho a nkofo jojo no ba mo nyina mo afenfo ni tia Ebusani nyina ye wa afenfo wow me some messages in the file mo ko tu send the mama send a buja for plan who na obedi no obedi omo ya me ti omo fe ye wa tu akwanti omo fe mo onya mi hra obi bia sabe wa me fra mo samu me ku me di sika se di ebi mu ye no afoma ana mo ti asem na se ana mo nim die ye ana mo di nyame di na mo di nam nyame akwa so na mo koma no na mpacho o na ye kechi mi kai akon na Daddiesoabahene she say ono ena pa akosuro ina konwa no ewo no na pa akosuro ini ontimi ko tunfu anim without Daddiesoabahene entino let any babonte no Tupac Zakaye no wodi akon Daddiesoabahene se okodwa atwa no na onfe na no ne nkasa na menti ya minya ye ne se o se asem no ontimi nkabiem he doesn't want to get involved and akoye se wapam ne bisa Branson asem enti omo a bedika beka kire mo se ye wo himfu bi a wo mu didi ye e wa asemi mu ya wo mu de because ka wo ma je die enti no die Tupac beka bia no omo pese nka omo nyama no ma wo mu sanzo hwa Asanja mamle mu no obi nsi obi abusua pani ma no obi nsi obi abusua pani ma no enti na was ahefo no so efre Daddiesoabahene no ka janse yesraw so dwa atu anim na efre pa akoso hene na wona ne nkasa na di asem na bopese anka wo pese pa ko so yin okay wasi abusia efie ni mu ema no wo ma wo bedi wo hwo abusia pani no wo mpe ubiem wo matu e di akwakire o mu wura pa ko so yin ama pa ko so yin agi atum edi watu wadi yatu na eyamede se wo mu demonstration bi na eyi press conference na o mu koyeye no o mu ka bibi se pa akoso yin e ma abonten
kasa ema onyiba media ba bonte be kai na omo pe trick ni na omo pe se omo die tuam ena na onyiba media ayere ne ho no but our lawyers were so smart na ga just emu kama nuntum mamu hu se pa akoso nyina issue letter maye da supporting us samoye ma wo mu a abusua pani be ko dwatoa obekwa ko hu ahemfo akese atwie ska amom se ombeka bi ma no na pa koso nyine efancha no na on restored as abusua pani na the ordinary fufu ya ankenche nkonkwa tenase endi lawyer ni ma yade to ho waiting patiently ehwe dia court ne beye edi court wi ye na wo mu tiam se pa koso yini eni we na yayi mama China en wa ya no bema akukọ yini en wo yese no en yayi yafi yes kokko ne de akere ho mo se any for information pa ko so yene e yawe it akoye too late amano fi say ya too asifufro ya wono oye the duties ene kofi aye abusia pani antimi ansi we abusia pani dada kofi us antimi ansi we then the new selected abusia pani or na better say ye ne na ye umlete na kofi us no we na kofi us we Tupac no we na ona mudwa to aso o ehemfo na o mu ni wo mudi ye je bempese se mabodi e chida na mu se na Daddiesoabahene wo mu didi gu na bodwesem ono edi na nimbeje ya no ebeka saye no se na ya wahemfo bia wo mu je o jai de beka sa ya wo mu de wo maji wo mu hye so wo ntumam ena wo mu pia de kwedi animu ena ono so enwu de na ehyemu ena ye o se abusua pani ena wo mu nya no wo mu ye enema bebebe this time around here wo se enwa wo hu ne ho so hwe no wo no ni na wo yimi efe atope edi abusua pani mfan de dwa ato ne nko no ha edi sie ka to obi opa achewa Tupac na de nwache na opa achew pa koso nye de wonchero wa kopa achew edi sa stupid lady na oti US wana wakwa waye otrechi na otrechi ntimifa maame anya to ahoso kona kope ento ahoso keye nipa na o sakatia wa kontrol sa akatia